tini sing partai Ipft sing special tini kaisa press meet baklaika abang tei sing tini bisa sanai na jodo saimano tini partai Ipft kaisa recognize and registered party sing 2009 hoite tini kaisa na hormon kaisa tini imam tini ti prasarana chung mukti garani बै साटक पिटक खाइजों माने यागनि काटिनानै आबागै जों संविधान मते अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 2(3) नतयै जों सेपारेट स्टेटहुड सान अबचिनि इमाम अबचिनि नाहरमोन जों एग्रेसिव मुभमेंट खाइका 2009 होइसे जों आबां जतन गर्व दंगो जोंनि एग्रेसिव मुभमेंट तयै सारा भारत बरफ साइमानो त्रिपुरा बरफ साइमानो जों Ipft जों सठिक लामा हिंगि दं 2018 जों सरकार फायका बीजेपी Ipft एलायंस जों बुट बाजाखा जों 8 जन एमएलए पास होखा आउट ऑफ 9 जों 8 जन पास होखा तब जों बीजेपी Ipft सरकार चलै दं दिन हामो अबनो जों मन्त्रि फानंदि एमएलए फानंदि जों एके जोंनि उद्देश्य नाहरनो जोंनि लास्ट टारगेट जों टिप्लान जों एचिभ माखायनाय जों टिप्लान माना नांनाय जों बरंनो मुक्ति होनो हागोन अ थिना हरनो एकॉर्डिंगली जों जोंनि संविधान दं Ipft नि संविधान मते 3 बोसोर पर जों कॉन्फ्रेंस खालायो स्टेट कॉन्फ्रेंस आरो जों चेंज खालायो जनगण नि मते जों कन्सेंसास जों आंखायजों गटा बोटों लायो अबे जों चलै दं आं साइमानो आनि Ipft नि आमालो तिनि पार्टीनि बिसिङाव जों आं 3 बार बुट बाचाखा तिनि पार्टीनि बिसिङाव आं आपताफोर बुदे दं 3 बार आं पास खायखा हाकले आं जीएस ताक बाय 6 बोसोर चलै दंमोन जीएस आं सामखायना अब जों कन्सेंसास जों एमाने बागै जों बुटा बुट थाइजों इलेक्ट खालायो थांनाय 2-3 एप्रिल अब एकै सिस्टेम जों दसरा भवन वो जों स्टेट कॉन्फ्रेंस हावखा 5th स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ Ipft आ जागा बाहायनो जों कन्सेंसास जों लाइमालिया लास्ट जों बुटा बुट मा थांखा आ बुटा बुट जनगण आना हामजागै जोंनि नियम दङ जों आरो एमसीसी मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटी बर गायसे बुद्रि मानाय अब जोंनि आगेनि जों बाहाय प्रेक्टिस खायतो आरो जोंनोखा 2-3 एप्रिल 3 एप्रिल जों बुटा बुटों लायखा आरो 2 जन पैनल फायखा इलेक्शन कमिशन आसबखा 3 जन इलेक्शन कमिशन पादन है जों बर नियुक्त खायखा आरो तंनि ललित देबबर्मा इलेक्शन कमिशनर अनंत भक्त जमातिया तिनी एडवाइजर मेंबर ते अमरेंद्र देबबर्मा बर 3 जन न जों पैनल खायखा बर तिनी पार्टी न होइते बर इलेक्शन कमिशन अंखा अकॉर्डिंगली बर मते इलेक्शन कमिशन मते इलेक्शन अंखा आरो जों मानखा कनै कैंडिडेट माखा तिनी प्रेसिडेंट नि बागै तिनी बरं गोनां काके एनसी देबबर्मा ते आं कैंडिडेट दंखा 2 जन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली जों खालायखा इलेक्शन जों टोटल आरो बुटार तिनी अब लिस्ट माखासे 222 जन 222 बुटार अंखा अब एमसीसी मेंबर टोटल सेंट्रल कमिटी मेंबर बुटा बुट उमनि परेवो जों लोखा जागा अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंखा जों बसंग अंखा आरो करै आरो तिनी बरं गोनां तिनी एक्स प्रेसिडेंट एनसी देबबर्मा बमाका 79 वोट आं मांखा एमके जमातिया 139 वोट ते नोट आउट लायखा 4टा टोटल बुसुका
222 boot like ara besinga ang maximum boot maka ang maka 139 bo maka 79 calculation according to the rule and regulation ang jonogon ana hamjak tini MCC member ana boot rika eporasung aro house orasung smaitang like teka se kok tongo jaga general secretary engkai aro consensus engka general secretary board india aro public rock salage without board orasung select like aba house ni opinion GS select engka teka sar kok kaka samudong kebang dujon kaike bahayon ek number 2 number engka jeng aba select engka election ya select jeng tin dono deborma te prahanto deborma jeng selected dono de Tripura te nini prahanto deborma jeng GS condition ka aba jeng tini সংবিধান amendment ma khaina jeng amendment khaibang aba jeng complete laika obai ke jeng GS condition laika for selected by the people calculation accordingly neomorphic jeng smaitang laika te press conference laika obake jini has per rule jeng khlaiton ang buci maya jin borong gonang jin okra agane president kesaman si deborma ang khnaka hotat khlai ang ko an kono knowledge kori mi afro ang khnaka je jini state conference 2-3 April mani abo সম্পূর্ণ ইয়াকো হাইনি bo ও কক্টিসা abo প্রায় নিতমা এক মাস দেড় মাস পরে ও প্রায় দেড় মাস পরে ও ভাই কক্টিসা ইনকা abo বসরাই সামা খামু আপ্রন অবং ইয়াকো সাইকো বতো মানাই না খা ববো তঙ্গু চিং সমাই জামপ্র accordingly চিং লেখা চিংনো tin election commissioner boro tunu sumai tang rokha ke bo hotat te bai comment himani angke kha do obo bastop ya obo সংবিধান motong ya je abo সম্পূর্ণ ya ko hani bang te waisa tara haro kle boro state conference ma khlai nai samani angkha ka obo jukti ya abo lojio klaya abo ge ang sawa je boro ana hamjang nai ana booth repass ang to musu ingman ya ana jonogon raikha ana MCC member sara diban boro ana raikha ana kam khaina sudu kha boro ang kam khai thangai bone bogi ang tini hes leader ang joto pani malai tongo kok salai go bahai klai chini patena krak tang thanai Ipft no bahage singte bo krak khainai aba wan soi tongo ang sara tibar guri tongo tei sara notice chini National Federation of New State ang bo edening kok sai tongo sung tewasa Ipft party sung movement khainai chini suna helma khainai ni an Delhi dawo chini president National Federation of New State chini borongona chini manistama bobe an kok laika ang krosa vice president chini National Federation of New State o bhai ang plan khitong ke abangai ang okono sanam so jonong poidam so jodi si ani samang hamni khaimo dong khai nerok sinai no anu kam khana su ready angka kam khani suru khai dong chini party no bhage rag ro nai chini party ni bhage chap nai chini jeba edisi election pore go chini party da durbolong thangman joto saiman abna tu bhage te revert khai nai abde ang wan soi dong boniba angte omo sanam so পুরাতন্ত্র সব সময় নিছেন একই অপনিয়ন নয়া কিছে ফেলাই ফ্যামিলি কাইছন কবাই কিছা তরকমার লাইগো মাসা লাইগো এবং লাইগো কিন্তু চিকন চিকন ম্যাটার ন তুই চিকন চিকন প্রবলেম তুই জরসং পাতি কাট থালাই খানখাই পাতি দুই টুকরাং থানখাই জনগণ জন মনে নাই চিন টার্গেট তামা টিপারল্যান্ড শক্ত খাইন থানখাই কারাক খাইন থাকে जों তামো সিস্টেম বাই তামো কায়দা বাই তাম ফর্মুলা बाय जों tin टिपारल्যান্ड काराक खाइनाय आबो सिनि उद्देश्य नालाय जों बिसिं कागलाय फुलाय इंलाय खांखाय बै सुजुग माने जोंनि टिपारल्যান্ड दाबि तैबो दुरबल थाङो अब आं कयनाय जनगण निरा आनो बुथरि लेखा पार्टीनि बिसिङाव जोंनि MCC मेम्बार नां पर्सन खाइनाय
nirok je anak butri mani dari nirok tadi ke anak tentu sekali ni ang prosut tong jadi si jodoh nu gosip angkai within 1 month ang raji tongo hai na hai jodoh MCC ringgit state complaint lagi nirok anak hamzai kana ya kan ni awang ang raji tongo ang ani MCC no sanai ani jodoh division ni ani member no sanai kormo sanai nirok dari si sondos ni angkai nirok antawasya jeng bunung lain level ni awang raji tongo within 1 month ang call khani meeting call khai jure si aro bujung contest ngai melia ঠিক আছে ani presidency member jajaliya nangkai ang bah kahambai ang khujikla yakai kedang samudang thanai ang barbar sawo jeng experiment ng khaulje no jeng boyno blog hingei jeng konin tongsinai BJP blog thangkan ng blog mahinai Congress ni thangkan ng blog mahinai CPM ng blog mahinai ang barbar sawo jeng National Party khlaigai BJP Congress CPM khlaigai chini tiba saro mukti maya jeng kerak senang nai jeng adol kerak nang nai jeng tiplan mana hangkai jeng BJP blog thana nang ya CPM blog thana nang ya Congress blog thana nang ya jeng kerak hangkai automatically borok jeng borok mari jeng mai koma example dong je Telangana bahke maka Telangana borok ke BJP khayo BJP khaya itu borok rimar kha Bihar ni Jharkhand bahke maka borok BJP khay de mamba maya borok strong borok ekota gana borok thansa ke borok mana orang nang Congress hakena jeng cina tibelan manai CPM hakena tibelan manai apa kogya sekangkai ani modengkai jeng takoi taku bukai bokuk jeng thansa nang nai jeng strong voice nang nai o sangkhana nai haisi jeng haini kok sagai MLA mantri bai jeng tibelan mania cini bisi jeng sabla nang nai strong voice nang nai jeng strong force nang nai obo hai jeng khaina ba jeng wansogi tongo kebu khaijana saka ini press kono saka agami mas rogo no nai nai tipane chehara completely change thanai jengole plan khai khaito bagai chini boron chap nai bagai chini boron tejul nai jengole din chini sinar leader ko salai jeng formula to khaito no nugnai ang sawo agami June hoite tipane development movement abo table strong thanai asan ko khambai अच्छा आदेप तिनी tabok chini bisingo omhai jeng kalai dong kai part dong kai chini movement durbulung nai jeng tiplan manani abo teknai ang aboni sopun saw jeng emni jeng kisa emni sengwa kom jeng durbol party u durbol party bisingo na jeng dari siga thalai ang kai oboisoi jeng safareng nai jeng borong no birman mannai खनानि मीटिंग खाना रदरि जाका खनानि मीटिंग 12 तारिख ni meeting ang kuno saimiya ani kun knowledge kari ang borok sub sahoya ang khagabo সংবিধান মতে তিনি ang present tongko khana bang tongnai presence knowledge kari তিনি jes knowledge kari abo meeting maya abo meeting abo illegal oboiddo abo nan sanaya abo ungui tongkhake dor ungkhangkai abo chini bisingo teibo durbai gongnai abo nan saw barbar sawo ani MCC borok Harati prane chini MCC CC member te division member no koi nai nero khobor ma hangke ar no participate khaidi a jogdan ta khaidi abo oboiddo angke je president abo nang saklaigo ang ni je khobor maya abo ungui maya abo ungkhang khlai chini bising belai hamjang nai sir te sum 2023 election to te bisik duglia gangke tabuk to norok omo hajora sin norok te borok kheklai tonglaika khapilai yang tonglaika go jorabo norok ni buskang ni election til no bo hai wan suk alliance tongni bagile abo tei jeng tabo slai tongko kono final lingako abo no barbar sawo je kono samungno jeng systematic samakai lenai chini bising salai mesi samakai nai ang khajung kono disur namaya party as a party jeng tam training khaya aboni process sunsorai tong usango ate komo sawo chin lek thanai chini CC meeting kokre kana thanai CC meeting go 3 tarigo o masin 3 tarigo jeng press club o chini CC meeting ka a CC meeting go
जों सिद्धांत नाखा प्रस्ताब थाइखा जों एक नम्बर अंके जों साका IPFT जोंनि इउनिफिकेशन बा एलायंस इउनिफिकेशन बागै जों आरो कम खालायखा इउनिफिकेशन विथ मथा तिब्रा मथा इनिसिम खायना बागै आरो मैक्सिमाम बरक आबो सापर्ट खायखा आं तो व्यक्तिगत बागै सिद्धांत खायमोन या जोंनि CC मेजरिटी सापर्ट खाय जों आरो जों नाखा जोंनि एक नम्बर जोंनि पॉइंट खाय जों IPFT रो जों इउनिफिकेशन बागै अब्लिक जों एलायंस बागै जों आबो जों प्रस्ताब ना रखा आबो जों सालायना बागै जों टीम बखलायखा जों मथानि लिडाराव सालायना बागै जों गायसा टीम खायखा आरो जते MLA दंनाय प्रेसिडेंट GS दंनाय टेचिं एलाइड अर्गेनाइजेशन बो माथा दंनाय एकले जों नेगोशिएशन नि बागै डिस्कशन बागै जों गायसा कमिटि खायखा आबो सलायनाय सर पाइथक सं तंगरि तेकायसा जों सियान दनाखा जों IPFT पार्टी जों गायसा अल्टिमेटम बा जों गायसा चिथिरिनाय जोंनि BJP टप लिडार न सेंट्रल प्लस स्टेट न जों चिथिरिनाय जे IPFT कयटा इश्यू दं दाबि तीनटा तो दाबि दं दाबि न रनि फॉर एग्जांपल 125 अमेंडमेंट तैनि TTC बाहेराव जे बरक आगे सामानि बा कबर रोमान स्क्रिप्ट बाहेराव कयटा मोस्ट इम्पोर्टेंट दं दाबि दं तेचिनि हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हम रिपोर्ट रो आबार रिपोर्ट नु जुनो विदिन 1 month के 2 month बिसिं बर जुनो मारिनाय रिया हांख्लाय जों अल्टरनेटिव जों चिन्ता खालायनाय एकले जों BJP रो अल्टिमेटम चित्रिना बागै जों आबो जों सालाय जोंनि पार्टी अबो जों सिद्धांत ते कायसां जों जोंनि स्ट्रं टीम जों कायसा दिल्ली थांलायनाय दिल्ली थाङै जों आं अलरेडी चिठी रिहजाक दङ जोंनि होम मिनिस्टार न जों जोंनि IPFT MLA मन्त्री र जोंनि लिडार इमिडिएटलिसिम दिल्ली थाङै जों बरबाय टप खायनाय अब त पार्मिशन बागै जों नायखिन दङ आं अलरेडी चिठी रिहजाक जों जोंनि कयजन टीम जों दिल्ली थाङै टप खायनाय अभार जों सिद्धांत ना अब जोंनि थांनाय CC मिटिंआव अभाय जों सिद्धांत ना आबनो तयै सम्भावना आनि जे डाउट दं माने जोंनि दा सो कल फेक्शन माने अबरमा बर दरसि डाउट उनके आंगन फाइसाबि माने फ्रेंड डिसकस खाय माने जोंनि थांनाय CC मिटिंनि सिद्धांत बर जाजाय हंखाय बर आने फाइसाबि माने अबजेक्ट खाबि माने दाबो मेजॉरिटी सिस खाय आं तो आनि बेक्टर तो खाय माने या आरो डिस्कस होना मेजॉरिटी पीपल सपोर्टिंग के अब हेरो आमाखा वेरी क्लियर न साबो opposition of the broke the become no kai and the so-called faction group. So, any kind of problem Ankakawa through discussion, through negotiation, so solve payment. But without discussion, without negotiation, but the my fat play, I'm going to say Simaya, Miapa Sango Koknago, Antanexi Klaka, and Uncle Kakamania, but the time of conference Kane. The Hodat Payment Pro, Chini NC Babu Song, ex-president ang bono belai mana go, apa hamza go, ang bono ang jene, ang president mamni pore go, ang bono naw thang naik ya, ang bibar bono thang bijil khai ya, ang bono sekali ro bahai tong ang sui ya, ang bono thang yang ya, ang bono thang go, bono mazo thang kok sai go, anak apa bo kono sai ya, ang bono thang go, ang bono bijil khai go, kita ang bijil khai pun apa tanah sanang mani, ang bono sai ya, ang bono belai juana go cinta khai go. Ang boy malay tong ang malay phang khlailia ang madar bono thang malay go ang khuk best dono saimano ang balai best to ang sapong sam khai tong fil gure go bare thango office thango party no meeting khayo asik ang busy phano ang madar mode sari rawang ka bono thangai bono busy khai ana bo saya abon ang wana go je जों फायदि जत्तनो बाहाग वारमां लायनाय मा हामजा लायनाय आं आंनि कक अब सब समनो साव दुसखायमोन दङ नोंबो दुसखायना मोनै सकेबो पारफेक्ट करै दुसलायमोन kada a दुसलायमोन जों लायमा बिसिं तै बुसलाय बिसिं जों अब जों कम्प्रोमाइज खालामो किन्तु अब हायरो आं नुयांगै दं बन बेलाय दुर्भाग्य जों दिनै पार्टी अमहाय दमाने आं बेलायखनो निजेनो आं बेलाय दुखु नांजागौ नांखा जाहाथे जों भबिष्यतआव जों आं कयनाय जबरा बुजि आं तनाय र दिनै फेक्सन ग्रुप नदि परनो आं कयनाय दखना आं फाइ सालायगदि दाखो जों जइन मिटिं खालायनाय प्रब्लेम दंमोन किन्तु सलुसन दं
어거서나 하이하이거든 발레 한바이 제일 수고바이 Sir, so guys, aboki tabuk je kheklai tong mo bodol kani bisunga aboki asuk thani bagai onda political kuno monsuk kusaro haman bagai ba bodol skana bagai de omo hairo ke kene kene tabon rok press meet claim tong mon play. 아저 자가 또 그다음 프레시덴트 코트 복스 서포트 디자인 까로 보는 그 소지다나 함 해로 또래동 아부 question 아무도 안도 사마야 아무도 너무 혐만은 뭐 사정도 비스나야 뭐도 অলরেডি সিন সাপোর্ট রসিনা রেখা ননো চাচাকে আর বিশেষ তাহলে এক মাস বা 1.5 মাস বিশেষ থেকে খেক লাগবে না 아버님 또 안고 저 시성이 아무도 다 생각해네 뭐 땅 어본가 땅 그 뭐니 이제 또 무슨 소부터 했다 뭐 아버 나이 또 안본 앞으로 놓까 안본 아무 사가 까까 남성 에바제 보 체르먼 리스나이 이 앞으로 보는 사자 뭐 무슨 뭐 사자 발로는 너는 에바제 보니 체르먼 리스나이 그 리브리 카본 에바제 보 체르먼 아버 뭐 사자 오케이 이제 한번